nijedan srpski nacionalni program zvanični koji je sprovođen nije bio velikosrpski. Ako Srbija dobro projesapi, šta je ona sada? U kakvom se raspoloženju nalazi i kakvi nju narodi okružuju? To se ona mora uvjeriti u to da je ona mala, da ona u svom stanju ostati ne smije i da ona samo u sojuzu sa ostalim okružujućim je narodima za postići svoju budućnost, svoj zadatak imati mora. Jedna od glavnih osnova označava se načelo pune vjerozankovske slobode. Ovo načelo morat će svim hrišćanima, ako zna, povremenu i nekim muhamedancima dopasti se i zadovoljit će ih. Osnovna greška u našem državnom uređenju bila je što 1918. godine nisu bile udarene granice Srbije. Ta se greška mora ispraviti danas ili nikad. Te se granice danas moraju udariti i one moraju da uhvate cijelo etničko područje na kome žive Srbi, sa slobodnim izlazima na more za sve srpske oblasti koje su na domak mora. Sve nacije nisu ravnopravne. Srpska nacija, na primjer, nije dobila pravo na vlastitu državu. Dijelovi srpskog naroda koji u znatnom broju žive u drugim republikama nemaju prava, za razliku od nacionalnih manjina, da se služe svojim jezikom i pismom, da se politički i kulturno organizuju, da zajednički razvijaju jedinstvenu kulturu svog naroda. Srbija bi se u tom slučaju mogla i sama opredijeliti i definisati svoj nacionalni interes. Zbog toga se pred nju postavlja zadatak da jasno sagleda svoje ekonomske i nacionalne interese, da ne bi bila iznenađena događajima. I nakon 150 godina planova, dokumenata, te sudski dokazanih kulturocida, urbicida, masovnih zločina i na kraju genocida, Velika Srbija je ostala samo mit. Taj mit je rođen u glavama austrijske diplomatije. O toj mogućnosti razmišljao još knez Metternich u vreme Prvog srpskog ustanka, ali to nije bila nikakva zvanična teza austrijske politike. Da Srbija, ako priđe Rusiji, a prići će sigurno, to je bio taj mit, to uobraženje, da će prići Srbija Rusiji, onda će ići na stvaranje velike srpske države otimanjem od Habsburške monarhije svih teritorija naseljenih Južnim Slovenijom. Tako je krenuo taj mit. Ovaj takozvani mit nastaje 1844. Načrtanije. Državnički dokument čijih se ciljeva uz istina modifikovane metode kao svetog pisma pridržavaju svi ključni srpski političari posljednjih 150 godina. Bez obzira na vrijeme i državno uređenje, od kneževine preko monarhije, socijalističke Jugoslavije, pa sve do proevropske Srbije, ovaj dokument bio je i ostao osnova za sve planove i ciljeve. Međutim, bez obzira na svu eksplicitnost dokumenta, vodeći srpski intelektualni krugovi i predstavnici krovnih nacionalnih institucija osporavaju bilo kakvu vezu ovog dokumenta sa budućim 150-godišnjim djelovanjem Srbije. Jer je evropski koncept razvoja država u 19. veku bio koncept nacionalnih država. A nacionalne države su one gdje naš narod živi kao etnička većina, a ne one države, one teritorije na kojima je do posljednjeg srpskog groba. To nije bio nikakav hegemonistički program. A pogotovo nije bio nikav javni program. I napokon nije ga ni pisao Srbi. To je bio jedan dokument koji je čuvao kralj kod sebe, šta ja znam, kako i na koji način da tadašnja Srbija, koja tek na Berlinskom kongresu stiče nezavisnost i postaje suverena država, pruža neke ruke i tolerancije, i pomirenja, i ljubavi prema ne samo Srbima. Istina je da načrtanije nije nastalo u Srbiji.
Pod uticajem jednog od prvih srbijanskih političara iz vremena Obrenovićeve Srbije, Avrama Petronijevića, u francuskom egzilu ga je napisao češki ustanik František Zah, i to kao podlogu za ujedinjenje južnih Slavena, kao tampon zonu između Rusije i Austro-Ugarske. Međutim, Garašanin ga prisvaja, uz na izgled male, ali suštinske preinake. Umjesto ujedinjenja južnih Slavena, Garašaninovo načrtanije zagovara ujedinjenje svih srpskih zemalja. Iz ovog poznanja proističe čerta i temelj srpske politike, da se ona ne ograničava na sadašnje njene granice, no da teži sebi priljubiti sve narode srpske koji je okružuju. Dakako, bilo bi pogrešno načrtanije posmatrati isključivo kao moderni državni dokument. Historijski moment u kojem nastaje bio je trenutak evropskog nacionalnog buđenja, vrijeme u kojem je garibaldijevska ideja nacionalnog oslobođenja i objedinjavanja bila sveprisutna i opšte prihvaćena. Tako se vrlo često, naučno vrlo diskutabilno, balkanski momenti poput takozvane istrage Poturica ili Karađorđevih ustanaka tumače jednostrano iz perspektive modernog doba. Bez obzira na svu surovost, pa i genocidnost projekata, bilo je to vrijeme nacionalnog, modernim jezikom kazano, državnog oslobođenja. Ali sve ono što se na Balkanu dešavalo nakon, a identično je planovima zacrtanim u načrtaniju, jasna je potvrda kontinuiteta provođenja, tačnije pretvaranja jednog nacionalno-romantičarskog plana u genocid, sve do današnjih dana. Na toj platformi, upravo na Balkanu, nastaje ono što je preteča modernog naziva genocid. Izuzmemo li tadašnja dešavanja nad Maorima, australijskim i američkim domorodcima, Srbija, to jest srpska vojska, u prvim velikosrpskim pohodima balkanskim ratovima čini genocid, što je ujedno bilo i jedno od prvih istraživanja anticivilizacijskih djelovanja u Evropi. Od vremena stvaranja nacionalnih država na Balkanu, dakle prvo od vremena prvog srpskog ustanka, a zatim i od grčkog ustanka i stvaranja Grčke, smatralo se, da tako kažemo, normalnim da se protera lokalno muslimansko stanovništvo iz država koje su nastajale. I u tome se tada nije video nikakav zločin. I ta vrsta tradicije ostala je tokom čitavog 19. veka na balkanskom prostoru i dovela je do izuzetno velikih zločina u balkanskim ratovima. Kada su nastupili balkanski ratovi 1912. godine, sve tri strane ili sve četiri strane, dakle i Srbija, i Grčka, i Bugarska, i Crna Gora, smatrale su da sa teritorija koje će im biti pripojene, koje su vojno osvojene ili oslobođene, zavisi kako se gleda, treba ukloniti muslimansko stanovništvo i da je to potpuno legitimno. Međutim, u to vreme se u međunarodnoj zajednici već pojavila ideja da takva vrsta, danas bismo rekli etničkih čišćenja, spada u masovne ratne zločine i zbog toga je poslata ta Carnegieva komisija koja je ispitala zločine u balkanskim ratovima i pokazalo se da su prvo sve strane činile sve što su mogle da čine, podrazumevajući i ubijanje muškog stanovništva, podrazumevajući paljenje sela, ubijanje stoke, da bi se izazvao progon tog zapravo poljoprivrednog stanovništva koji inače teško oterati sa zemlje. To su ljudi vezani za zemlju. Dakle, potrebno je počiniti zastrašujuće zločine da bi ti ljudi ostavili stoku, ostavili kuće, imanja i otišli u nepoznatom pravcu. Prema tome, tada se pojavljuje prvi put ideja u međunarodnoj zajednici da su to stvari koje se ne smeju raditi. Cijele oblasti sela su pretvorena u pepeo. Nedužno stanovništvo je masovno masakrirano. Nezamislivi akti nasilja, pljačke i divljaštva svake vrste, to su sredstva koja su primjenjivana i još primjenjuju srpsko-crnogorska vojska, s ciljem potpunog preinačenja etničkog karaktera oblasti naseljenih isključivo Albancima. Paljenje sela i protjerivanje stanovništva je normalna i tradicionalna pojava u svim balkanskim ratovima. To je običaj kod svih ovih naroda. To su mogle da spriječe samo izričite naredbe iz Atine, Beograda i Sofije, i to samo ako bi crkve i vojne organizacije podržale odlučnost njihovih vlada.
Pobjednička kraljevska vojska, nakon trijumfa, zločina i istini za volju pogodnih međunarodnih odnosa u kojima je Hrvatska birala između italijanske aneksije i beogradske krune, stvara kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Tako Slovenci i Hrvati nalaze kakvo takvo utočište, a Sarajevo prvi put nakon 1463. i 1878. bez ispaljenog metka, šta više uz dobrodošlicu, dočekuje okupatora. Jedinice Stepe Stepanovića. Od tog trenutka na djelo stupa 4 godine star zvanični plan vlade Nikole Pašića, sročen u Nišku deklaraciju. Uvjerena u povjerenje Narodne skupštine, dokle god svoje sile stavlja u službu velike stvari srpske države i srpsko-hrvatskog i slovenačkog plemena, vlada smatra za svoju prvu dužnost. Da se radi o čvrstoj, planskoj i dugoročnoj politici govori činjenica da je Niška deklaracija sročena i usvojena u trenutku kada ni buduće postojanje tadašnje Srbije nije bilo izvjesno, odnosno u momentu kada je krah srpske vojske protiv Austro-Ugara već bio na pomolu. 1918. nastaje državna zajednica, najprije SHS, a kasnije Kraljevina Jugoslavija, država koja će u svoje 3 transformacije zapravo biti modus realizacije velikosrpske ideje. Ideje u kojoj će svi balkanski Srbi biti u jednoj državi i u kojoj će svi oni koji u njoj pokušaju zadržati historijski kontinuitet državnosti okupiranih, ili kako se to zvalo Ujedinjenih republika, odnosno ravnotežu nacionalnih prava, 80 godina plaćati ceh. Kako je to i bilo zacrtano 1914. velikosrpska biva pretočena u južnoslavensku ideju. Uzaludni su bili već tada jasni glasovi srpskih socijaldemokrata poput Koste Novakovića, Dimitrija Tucovića, Dragiše Lapčevića, okupljenih oko radničkih novina, a koji su upozoravali na svu pogubnost takve ideje. Ideje za koju se već tada pisalo da je nastala na zločinu. To bijahu varvarski krematorijumi u kojima je sagorilo stotinama živih žena i djece, i dokle su ustanici zarobljene srpske oficire i vojnike razoružavali i puštali, dotle srpska soldateska nije štedila ni njihovu djecu, žene i bolesne. Imperialistička Srbija, pan-Srbija, se pojavila sa svojom pan-srpskom dinastijom i pan-srpskim militarizmom. Ovaj novi militarizam, surov, okrutan, nemilosrdan, sanja o povratku Dušanovog carstva i pokušava da dostigne u sljedećih 10 godina imperijalne sile koje postoje stotinama godina. Pobeđivala je ova unitarna koncepcija Jugoslavije, koja je naravno odmah naišla na otpor kod svih drugih, jer su svi drugi imali, da tako kažemo, i daleko bolje iskustvo i mnogo više slobode i autonomije u prethodnim imperijama u kojima su bili. Dakle, oni su izlazili iz imperija nadajući se da će ući u jednu državu u kojoj će imati više slobode. Odjednom su u toj državi dobili manje slobode nego što su imali ranije. Država u kojoj je nacionalno nezadovoljstvo ključalo već više od deceniju, eskaliralo najprije ubistvima poslanika HSS-a u Skupštini, uključujući i predsjednika Stjepana Radića, a potom marsijskim atentatom na regenta Aleksandra Karađorđevića, dočekala je Drugi svjetski rat razjedinjena. U labavom odnosu Banovine Hrvatske i ostatka Kraljevine Jugoslavije, Srbija je potpuno dezorijentisana dočekala naciste. Nakon 3 godine, uslovno rečeno lutanja, podijeljena između čvrstog Nedićevog saveza sa Hitlerom i kraljevog bivstvovanja u Londonu, pred kraj rata kada je kraj nacizma već bio izvjestan, u novoj konstelaciji odnosa pokušava osmisliti novu državnu zajednicu. Bilo je to januara 1944. u selu Ba. Osnovna greška u našem državnom uređenju bila je što 1918. godine nisu bile udarene granice Srbije. Ta se greška mora ispraviti danas ili nikada. Te se granice danas moraju udariti i one moraju da uhvate celo etničko područje na kome žive Srbi sa slobodnim izlazima na more za sve srpske oblasti koje su na domak mora. Na Svetosavskom saboru učestvovali su predstavnici svih srpskih parlamentarnih stranaka Jugoslavije. Autori deklaracije su ugledni političari i akademici Srbije, poput Slobodana Jovanovića ili Dragiše Vasića, okupljenih u srpskom kulturnom krugu, a dokument je u javnosti poznat kao Moljevićev program homogene Srbije. Tada prvi put izvanično biva uspostavljena karta Karlovac-Karlobag-Virovitica. I ponovo, kao i načrtanije, ovo nije nikakav zvaničan dokument srpske vlade. Čak se radi o beznačajnom dokumentu. Moljevićev program nikada nije bio zvanični program
jugoslovenske vojske u otadžbini. Dakle, iznata je jedna ideja. U dramatičnoj situaciji, kada niko ne može osporiti da je za vreme rata na području takozvane nezavisne države Hrvatske projekat zločina, državnog organizovanog zločina, genocida nad srpskim narodom bio stvarnost. Svetosavski kongres, to je pokušaj da se parira Avnoju, drugom zasedanju Avnoja, o federalnoj državi. Prihvatit će se federalna država, ali ne sa 6 federalnih jedinica, nego sa najviše 3, srpsko-hrvatsko-slovenačka. I tu je onda dolazila do izražaja ta sklonost ka stvaranju jedne velike srpske države u kojoj bi bile obuhvaćene sve teritorije na kojima Srbi žive. I pod tim se podrazumela, razume se, i Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Tako da to jeste velikosrpski program, ali je odbačen od samog srpskog naroda. Ne bi nikad komunizam prodro u srpske mase da je takav program Mihajlović je bio usvojen. Nakon genocida i poraza, program je zaista odbačen. Ovaj put, za razliku od balkanskih ratova, prioritet je bila Bosna i Hercegovina. Prema svjedočenju Vladimira Dedijera, Titovog ličnog biografa, u Drugom svjetskom ratu je ubijeno 10% Bošnjaka. I bez obzira na sve, 60 godina nakon toga, u modernoj Srbiji i srpski kulturni krug i Draža Mihajlović i Dragiša Vasić su rehabilitovani. Postali su antifašisti, a kontinuitet zločina i velikodržavnog projekta od Garašanina do Moljevića, odnosno balkanskih, Prvog i Drugog svjetskog rata i Miloševićevom Srbijom, ponovo ne postoji. Da vidimo iz kog gnezda izleću zločinci i zločini. Da li ćemo ogrešiti dušu ako kažemo da je Draža Mihajlović granatirao Sarajevo? Ili da je Draža Mihajlović kriv za Ovčaru? Ili da je general Mihajlović i njegova vojska počinila ono čudo, onaj strašni zločin u Srebrenici? Genocid ili zločin? Genocid u Srebrenici. Nema četnika 91. ni 92. Nema ih. Ratko Mladić nosi petokraku. Član je partije. Ubeđeni komunisti. Svaki onaj koji ruku ovom roškom zemljom stegne turski barjak, ustaški barjak, albanski barjak i bilo čiji drugi barjak sem srpskog, ostaće i bez ruke. Kada bi se sada mogao vratiti u te godine, verovatno bi dosta onoga što sam tada govorio malo drugčije, malo tišim glas. Bio je ovo samo vrh ledenog brijega zlokobnih 80-ih i početka 90-ih na širenju ugroženosti, mržnje i priprema za sve ono šta će uslijediti.
I upravo ovakav model izvinjenja bez odgovornosti i po principu negiranja bilo kakvog velikodržavnog i još bitnije zvanično državnog zločina, insistira na budućnosti i pomirenju. Jednako kako negiraju velikodržavnu politiku do sredine 20. vijeka, danas za sve optužuju jednog čovjeka, Slobodana Miloševića. Ja vodim jednu aktivnu politiku i moj odlazak u Srebrenicu nesumnjivo je bio jedan politički čin i individualni građanski čin. Dakle, na sebe sam preuzeo jedan dobar deo krivice za ono što je neko ime mog naroda učinio prema pripadnicima bošnjačkog naroda. Jeftina imitacija Vilija Branta, jer umjesto Karla Jaspersa, otac duhovnog razvitka je i dalje Dobrica Ćosić. Umjesto Gintera Grasa, srbijanska javnost Nobelovu nagradu očekuje ponovo za Dobricu Ćosića. Izvinjenje. Za šta? Agresiju? Ne, nikada nije kazano. Istovremeno, žrtvama genocida se krajnje licemjerno poklanja, bez da kaže koga je pripremao i koga je izvodio. Ako ga je izvela vojska pod komandom Slobodana Miloševića, ona nije bila njegova, već državna vojska. Vojska Slobodana Miloševića ga je još manje pripremala. Šta više, pripremali su ga oni koji su u vrijeme Slobodana Miloševića bili opozicija, još mnogo ranije disidenti, a nakon Miloševića došli na vlast i dan danas vode politiku izvinjenja i mirenja, baš kao što se o politici Ilije Garašanina, Nikole Pašića, Stevana Moljevića, odnosno Draže Mihajlovića, izjašnjavaju svakako, osim da je to bila agresivna, genocidna i velikodržavna politika. Sve ovo govori o tome da suština velikosrpskog projekta i nije u njenoj politici. Politika je posljedica. Suštinska poluga je kulturni model, tradicija koja je velikosrpsku ideju dovela gotovo do antropoloških razmjera. Daniel Goldhagen, nemački istoričar, je napisao knjigu Hitlerovi dobrovni dželati, u kojem je upravo govorio o tome šta je kulturni model. A kulturni model je ukupan način, prevlađujući način mišljenja u jednom narodu, u jednoj državi, u jednoj naciji. I on je dokazao na osnovu dokumenata da je antisemitski kulturni model u Nemačkoj nije došao sa Hitlerom, nego je stvaran 100 godina pre Hitlera, kroz nemačku kulturu, kroz nemačku nauku, kroz nemačku politiku, i da je Hitler samo bio vrh, ajde da kažemo, tog ledenog brega. I da su najveće zločine, upravo zato što je taj kulturni model već bio usađen u Nemce, najveće zločine na Istočnom frontu, na Balkanu, najveće pogrome Jevreja, nisu načinile te elitne nemačke jedinice, nego dobrovoljci ili oni koji su čak i prisilno bili mobilisani, jer se smatralo da to nije greh ubiti Jevrine ili Slovena, to je niža rasa. To je način na koji su vaspitane generacije, to je način na koji su obrazovane generacije, to je način na koji se, da tako kaže, misli. To su epske pesme koje se pevaju ono kad ste mali, koje onda zatim učite u školi. Prema tome, to je čitav jedan koncept mišljenja. Srpsko društvo već odavno u lektirama ne izučava književnike poput Radoja Domanovića. Istorija koju je svjedočio Dimitrije Tucović oduvijek je i bila tabu, ali su zato djela Dobrice Ćosića ne samo obavezna lektira, već i prestižna literatura. 1962. za djelo Deobe dobio je Ninovu nagradu, a antologijska rečenica iz ovog historijskog romana koji govori o nedoumicama partizana i četnika postala je sinonim za lik i djelo oca nacije. Mi lažemo da bi varali sami sebe, da tešimo druge. Mi lažemo za oprost. Mi lažemo da bi se borili protiv straha. Lažemo da ohrabrujemo druge. Lažemo da bi skrivali svoj i nečiji drugi jad. Vi ćete lako onda napraviti trenutne neke političke kombinacije i političke programe, ali taj kulturni model je zapravo dublji i to je nešto što je, da pomenemo, Radomira Konstantinovića opisao u svojoj knjizi Filozofija Palanke. Dakle, to su te neke osnove. Zato ja ne bih rekla da tu postoji kontinuitet političkog programa. Menjali su se ti programi za tih 150 godina, različiti su oni bili. Ali postoji kontinuitet određenog kulturnog modela, određenog sistema vrednosti, određenih ideja i tako dalje, koje nisu nužno političke. Na Kosovu je polju izginulo sve što je sijalo, što je bilo verno.
Samo su neverni na Kosovu preživeli. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilaha. Popovićeva knjiga o Milutinu, koja je do danas među 10 najtiražnijih, ili Draškovićev nož, film Boj na Kosovu ili mnogo raniji, 81. Banović Strahinja, koji je zapravo hrvatski film, ali po Mihizovoj drami, višedecenijska obrazovna i udžbenička insistiranja na kosovskoj i hajdučkoj epici, pa sve do uobičajenih žargonskih fraza u kojima se ne vidi ništa nakaradno, poput one za ravnodušnost, prolazi kao pored turskog groblja, samo su vrh kulturnog i ledenog brijega iz 80-ih, a koje su duboko ukorijenjene i njegovane. Zločini su predstavljani kao oslobođenje, a kulturna matrica borbe protiv inovjerstva kao neophodna katarza za sve koji nisu Srbi, tačnije pravoslavni Srbi. Sikter. Ja sam Sikter Efendija. Nisam ja za tebe i za tvoje Osmanoviće nikakav Halil. Bilo nekad i nikad više. Sikter od mene. Ja se ponosim romanom Nož. Na nekoliko stranica opisan je masakr, zločin. A onda... Je li to trebalo u tom istorijskom vremenu opisivati? To je šteta što nije takvih romana bilo 46. 7. 8. Da li ga je 87. trebalo lansirati? Naravno kao katarzu. I ovaj princip kulturnog djelovanja s ciljem da se katarzično svi drugi sjete srednjovjekovnih korijena i njima vrate uz unaprijed određen aksijom da su oni srpski. Verovalo se da je muslimansko stanovništvo Bosne uglavnom srpsko stanovništvo koje je primilo muslimansku veru. Kao što su u Hrvatskoj opet verovalo da je to većinski hrvatsko stanovništvo koje je primilo muslimansku veru. I to su istorije koje su se učile na taj način i samim tim se verovalo ili da će se oni setiti svog srpskog, odnosno hrvatskog porekla, ili da će odbaciti svoju veru, ili da će to etničko, da tako kažemo, ili kako su oni govorili, rasno poreklo biti jače od ovog naknadno stečenog verskog identiteta. Prema tome, to je bilo ono u što se verovalo i u nauci i u što se, na čemu se zasnivala politika. Početkom 70-ih srpsku književnu zadrugu nacionalisti Matija Bečković, Borislav Mihajlović Mihis, Mićo Popović, ali i komunisti ili tada neki od njih novoljevičari poput Ljubomira Tadića, Dobrice Ćosića, Mihajla Markovića, Dragoljuba Mićunovića, Antonija Isakovića, pretvaraju u bastion nacionalizma pod krinkom očuvanja Jugoslavije. Zatim, u Francuskoj 7, klubu književnika 80-ih, čini sve da velikosrpska ideja ne zamre, ne bude zamijenjena istinskom jugoslavenskom. Bio je to intelektualni centar Srbije koji je djelovao planski i oprezno i vrlo perfidno. Poput rotarijanskog ili masonskog centra, bio je to klub koji je daleko od očiju javnosti povlačio konce kulture i politike. Svi koji su pokušali dokučiti ili objaviti o čemu se tu radi, bili su uklonjeni. Bio sam tada urednik televizije Beograd i upravo sam se zatekao na mjestu urednika kulture i mi smo slali naše novinare da beleže to što se tamo događa u Francuskoj 7 i mi smo to emitovali u našim programima kulture, što je izazvalo i ljutnu i bes i proteste naših rukovodilaca, jer to je bilo suprotno tadašnjoj politici Miloševićevoj, koji je na neki način i organizovao te mitinge. I da bismo zapravo sebe zaštitili, da bismo zaštitili televiziju i novinarstvo i urednike, mi smo osnovali prvi nezavisni sindikat u Srbiji. Nezavisni sindikat u Srbiji i rezultat toga je bilo da već posle pola godine ili nešto kraće čitavom našem izvršnom odboru sindikata bio je zabranjen ulazak u televiziju. Upravo u Francuskoj 7 su djelovali takozvani opozicionari, disidenti koji zapravo to nisu bili. Zaštićeni od vlasti, kreirali su dugoročnu politiku. Izvesne istraživanja koje smo radili za 80. godine pokazuju da je program koji je kasnije preuzeo Slobodan Milošević nastao upravo u tim opozicionim krugovima. Dakle, da je u tim krugovima nastao program koji će Srbiju odvesti u ratovi, koji drugim rečima, da je taj program nastao
u redovima književnika, pisaca, filozofa, intelektualaca, redovima crkve i u redovima onih koji će 90. godine osnovati opozicione stranke. Upravo u ovoj činjenici je sadržana suština velikosrpskog projekta, odnosno načina na koji se gledalo na posljednju Jugoslaviju, onu socijalističku. Poslednji put sam u Sarajevu bio pre rata. Negde 10. 11. januara 1992. godine. I nikada neću zaboraviti taj razgovor sa Alijom Izetbegovićem. Počeo je mojim pitanjem: Alija, je li ti žao Jugoslavije? A on je odgovorio: Vuče, duša me boli za njom. A ja sam odgovorio: i mene. Eto. Ta stvar postaje komplikovana od trenutka kada Jugoslavija postaje taj cilj i to se nikada nije dovoljno istraživalo i to bi bilo potrebno sada ponovo raditi posle kraha Jugoslavije, da se vidi kako se tačno ta država razumevala u to vreme. Dakle, od trenutka kada se reklo naš cilj je Jugoslavije, šta je to tačno značilo. Ko je i kako gledao na Jugoslaviju? Šta je od nje očekivao? Mnogi su sa ove vremenske distance skloni tvrditi da je Jugoslavija zapravo postojala 20-ak, ne više od 25 godina. Mnogo je argumenata za tu tvrdnju, pogotovo sagledaju li se činjenice od kraja 60-ih do kraja te države. Naime, stvorena 1945. 20 godina je funkcionisala kao dominantno centralizovana država. Uveliko zbog organizacijskog nasljeđa Kraljevine, ali i uvijek žive velikosrpske težnje da takva bude. Josip Broz, neprikosnoveni autoritet, ipak je 20 godina imao podršku najbrojnijeg naroda zahvaljujući trpeljivosti. Neki su skloniji reći strahu od velikog Aleksandra Rankovića, desne ruke i vjenčanog kuma Josipa Broza, koji se sa njim poslije brutalno obračunao. Prvi čovjek jugoslovenske policije bio je stup sigurnosti Srbije i Jugoslavije sa dominantnim centrom, Beogradom. Spremana je zamena za Tita. Tito je već bio star čovek i već je bio je neki sastanak u Moskvi gde je Marko Ranković pravio dogovore oko saradnje između Sovjetskog saveza i Socijalističke federativne Jugoslavije. I onda se videlo, Marko je rekao, održao je govor čuveni. Kaže, Rusi i Srbi su braća po oružju. To sad da kažete u Srbiji, prošli biste dobro. Braća po oružju. Sad, uvijek je problem nacionalizma bio prvi problem Komunističke partije Srbije. Uvijek, kako bih rekao, najveća opasnost je pretila odatle. Ne treba zaboraviti da je obračun sa Aleksandrom Rankovićem također obračun sa srpskim policijskim kadrovima iz bezbednosti. To je bila čitava jedna mreža organizovana u celoj zemlji. Nakon skoro 30 godina Tito je smogao hrabrosti. Četvrti Brionski plenum 1966. imao je jedan cilj – ukloniti Aleksandra Rankovića. Zvanični razlog je bio skandal afera Titovog prisluškivanja. Suštinski razlozi bili su stvaranje preduslova za transformaciju Jugoslavije, jer se uvidjelo da su svi ekonomski mehanizmi koji bi držali republike pod centralizmom iscrpljeni i da je jedini modus zaustavljanja nezadovoljstva vraćanje republikama dio onoga što su sa sobom donijele u Avnoj – suverenost. Ovu činjenicu do danas prate kontroverzna pitanja. Da li se s Rankovićem i centralizovanom Jugoslavijom raskrstilo zbog želje da se stvori pravična decentralizovana Jugoslavija ili je to bio posljednji pokušaj davljenika da transformacijom spasi što se spasiti da? I tada nastupa ono čemu ćemo svi svjedočiti 90-ih. Ja mislim, između pada Rankovića i recimo 74. godine tinja jedno nezadovoljstvo i gunđanje, ja bih to tako kazao, i u političkim strukturama, jedno gunđanje
Naročito se to odnosi, pre svega se odnosi na političke strukture, gde ono moralo bude vrlo oprezno i ezopovskim jezikom iskazivano, ali u srpskoj javnosti, naročito u srpskoj kulturnoj javnosti, u kojoj je nacionalizam uvek bio tinjao kao mogućnost. Otac nacije, Dobrica Ćosić, tada započinje posljednji velikosrpski apokaliptični krug. Ako u Jugoslaviji potraju i pobjede tradicionalno, nacionalno, etatističke i partikularističke orijentacije, demokratske snage socijalizma ne donose ključnu pobjedu nad birokratskim i malograđanskim stihijama, mogao bi se i u srpskom narodu razgorjeti stari srpski ideal i cilj ujedinjenja srpskog naroda u jedinstvenu državu. Narod nema mogućnosti da se pokorava vlastima, već raspolaže izvornim sredstvima, pravo na otpor i pobunu. Da li će zadatak nas pravnika biti da tu tumačimo Ustav ili branimo svijest naroda na pobunu? Bio je ovo metak u cijevi, koji su za manje od 20 godina ispalili sljedbenici ovakve, pod znacima navoda, akademske misli. Prošlo je 600 godina otkad smo državu srpsku izgubili, a 200 godina traje Karađorđev ustanak za obnovu te države. I ovo što se danas dešava, to je dovršetak Karađorđevog ustanka. Uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjamo srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru. Ranih 80-ih počinju čistke. I to ne onih koji pozivaju na vjekovne srpske velikodržavne težnje, već upravo suprotno. Vlast se učvršćivala nacionalizmom. Nastala je jedna velika pometnja. Na republičkom nivou, na nivou ondašnjih republika, postalo je jasno da vlast u republici se može osvojiti samo podrškom odozdo. Samo prihvatanjem i aklamacijom građana dotične republike. To se najbolje postizalo tako što ste ulazili u sukobe sa drugim, što se onda govorilo sredinama i regionima, i predstavljali se kao zaštitnik nacionalnih interesa svoje publike. Počela su hapšenja po celoj Bosni. I tako je počelo pripremanje, ili da kažem trijaža, oni koji će biti okrivljeni za neprijateljsku delatnost sa pozicija, kako se tada govorilo, ili kako su tada ideolozi govorili, da im ne pominjem imena i neki su pokojni i moji poznanici, sa pozicija islamskog fundamentalizma. Mada je to jedna odrednica koja je tako neodređena i široka, koja je mogla da obuhvati svakoga. I obuhvatila je. U tom trenutku pokazala se sva gola istina srbijanskog, političkog i kulturnog establishmenta. Iz istog onog intelektualnog kruga iz kojeg su lansirane parole u ugroženosti, strahu od hrvatskog nacionalizma, zelenih transverzala i slično, krajnje licemjerno su davane podrške osuđenoj mladomuslimanskoj grupi iz 1983. na čelu sa Alijom Izetbegovićem. Sve pod izgovorom prava na nacionalno izražavanje, dok je suštinski cilj zapravo bio stvaranje jedne takve grupe koja će biti opravdanje za velikosrpsko djelovanje i zločine koji će uslijediti 90. godina prošlog vijeka. Tih godina zapravo iskristalisala se još jedna činjenica. Sve ono što je 1968. izgledalo kao srbijanski progres palo je u vodu. A upravo je ona narednih 20 godina vukla balkanske konce, a ne Slobodan Milošević. Tačnije, bila je pokretač Slobodana Miloševića koji je zapravo bio pragmatik, a ne nacionalist. Čovjek koji se samo prilagodio onome što mu je nametnula upravo ta intelektualna scena. Pa, intelektualna scena 80-ih u Srbiji je jako nenapisana još istorija. Mislim, vrlo je komplikovana i
čitava, da kažem, perspektivističko skraćenje na problem Miloševića, memoranduma i tako dalje, samo jedan okvir ili jedan ekran koji sakriva praktično složenost intelektualne scene u Srbiji 80. godina, ali je po meni praktično ključni moment i zapravo početak rata koji je u svim svojim oblicima nastupio tek 10 godina kasnije, je zapravo Kosovo. Kosovo, 81. demonstracije na Kosovu i praktično tu se dešava rascep unutar intelektualne scene na jedno nekritičko podržavanje represije na Kosovu. Ni novi ljevičari, takozvani srpski liberali, ni protagonisti takozvane praksis političke filozofije nisu digli glas protiv hapšenja albanskih studenata i džaka 1981. na Kosovu. Čak i oni koji su, uslovno rečeno, platili glavom i bili isključeni sa univerziteta zbog podržavanja decentralizacije Jugoslavije, poput akademika Ljubomira Tadića, oca današnjeg srpskog predsjednika, pokazali su svu perfidnost i djelovanja s kraja 60-ih i početka 70-ih. Pa, kad kažem da je postojala peticija koja je tražila puštanje albanskih đaka, studenta i tako dalje, to je jedna mala grupa ljudi okupljeni oko Pavluška i Miširevića i u kojoj sam ja participirao kao student, znači bilo nas je sve ukupno možda 10-ak i mi smo bili potpuno marginalizovani. Tada čitava scena je otišla zapravo ka legalizaciji represivnog aparata. Ja mislim da je to onda nastavilo se kroz transformaciju Saveza komunista Srbije u Socijalističku partiju Srbije i participaciju praktično čitave intelektualne scene disidentske tada, koja se polako uvlačila u strukture moći i praktično preuzimala. Za raspad Jugoslavije bilo je sve pripremljeno. Stvarane su ekonomske afere, hapšeni studenti koji su željeli ista prava kao i ostali građani Srbije pod parolom iredente i već uveliko stvoren nacionalni stav o ugroženosti srpskog naroda. Slijedio je konačni pritisak intelektualnog vrha. Sve nacije nisu ravnopravne. Srpska nacija, na primjer, nije dobila pravo na vlastitu državu. Dijelovi srpskog naroda koji u znatnom broju žive u drugim republikama nemaju prava, za razliku od nacionalnih manjina, da se služe svojim jezikom i pismom, da se politički i kulturno organizuju, da zajednički razvijaju jedinstvenu kulturu svog naroda. Srbija bi se u tom slučaju mogla i sama opredijeliti i definisati svoj nacionalni interes. Zbog toga se pred nju postavlja zadatak da jasno sagleda svoje ekonomske i nacionalne interese, da ne bi bila iznenađena događajima. Ugroženost srpskog naroda bila je parola velikosrpskog nacionalizma. O takvoj ugroženosti Srba u Sarajevu početkom agresije na našu zemlju svjedočio je i novinar Goran Milić, izbjegavajući granate Srpske jugoslovenske narodne armije. Teza koja je okupila četnike, a stavila u dilemu popriličan broj Srba, je mitološka priča o ugroženosti srpstva na svim prostorima bivše Jugoslavije. A pošto se Sarajevo najžešće bombarduje, zaključak bi bio da je srpstvo ovde bilo najviše ugroženo. Pa da vidimo na primjeru ovdašnjih ulica. Sa manje od 40% stanovnika po imenima srpskih junaka je nazvano preko 60% sarajevskih ulica i trgova. I to, ako pažljivije osmotrite, mitologija kosovskog boja je razrađena od Miloša Obilića do Jug Bogdana. Srednjovjekovna Srbija dominira centrom Sarajeva. Nađe se i poneki Hrvat, ali dok se ovdje dobije dozvola za Bana Jelačića, sačekat ćemo iduće stoljeće. Najmanje imena muslimanskih historijskih ličnosti, poneki narodni heroji iz Drugog svjetskog rata, tek radi balansa, nigdje ime osnivača Sarajeva i Sabega Ishakovića, kao da muslimani nisu najbrojniji u ovom gradu. Ali teza o agresivnom islamskom fundamentalizmu, teza i izraz za koji čak ni Murat Šabanović ne zna šta znači, uporno je nametana kao dokaz o ugroženosti srpstva. Samo je grad sa ovakvim građanima, sa ovakvom tolerancijom, mogao da trpi da mu se centralne ulice zovu imenima vojvoda, dok ga vojvode sa okolnih brda bez milosti ubijaju po tim istim ulicama. Po Sarajlijama mogle su ostati vojvode na uličnim tablama još 200 godina, ali mislim da će posle ovog rata biti nešto drugačije. I to ne zbog ugroženosti srpstva ili zbog islamskog fundamentalizma, nego zbog toga što je red da se pravda i istorija
konačno usaglase na ovim prostorima, da nema više naroda prvog, drugog ili trećeg reda. Danas se, kao i ranijih godina, ovaj akt Srpske akademije nauka i umjetnosti nastoji interpretirati kao nešto usputno, čak nepostojeće, kao neobavezujući proglas grupe intelektualaca koji je krajnje nezvaničan, počevši od toga da je izašao u novinama. Međutim, da se radi o krajnje smišljenom, dugoročnom planu i proglasu, govori i ovaj citat Dobrice Ćosića sa Skupštine SANU-a još maja 1984. Znanje kojima raspolaže Akademija ne treba da ostane samo u strukama, nego treba da se integriše u mudrost, opšte iskustvo i kolektivnu viziju. Dokaz da sve nije ostalo na pukoj retorici oca nacije je i činjenica da je Skupština Srpske akademije nauka i umjetnosti juna 1985. donijela odluku i formirala odbor za pripremu memoranduma o aktuelnim društvenim pitanjima. Osim insistiranja na ugroženosti, memorandum krajnje netačno insistira na neravnopravnosti učešća Srba u Avnoju i istovremeno krajnje kontradiktorno tome ukazuje na takozvanu pogubnost revidiranja pogleda na međunacionalne odnose nakon 1980. a koje je svojevremeno ustanovio Avnoj. Za Kosovo se traži politički obračun koji će se, kako je rečeno, izvesti revolucionarnom borbom protiv neofašističke agresije. Sve je bilo spremno. Nakon načrtanija za prvu Jugoslaviju, Moljevićevog proglasa za buduću Jugoslaviju, ideološki sve je bilo spremno i za novu etapu. Prvi secesionistički akt u Skupštini donijela je Srbija. Baš kao izjave i težnje iz 70-ih, ovaj krunski akt donošenja novog ustava, koji sebe stavlja iznad saveznog, prošao je bez ikakve pompe, bez ikakve reakcije. Ja ne mogu da shvatim kako je taj ustav prošao, a da ga nisu ljudi čak ni komentarisali u Srbiji. U stvari, ustav Srbije iz 90. godine je prvi secesionistički ustav. Tu je predviđeno bilo da se Srbija u stvari isključuje iz saveznog pravnog poretka, jer se izričito kaže u jednom članu da će Srbija poštovati odredbe saveznog ustava jedino ukoliko nisu suprotne njenim interesima. To je jedna klauzula koja se u pravu zove si volam, ako hoću. I ponovo je neformalni, ali suštinski kreator ovog ustavnog secesionizma bila Srpska akademija nauka i umjetnosti. Poznato je šta je uslijedilo, ali kako i zašto? Da li, kako se to posljednjih 20 godina želi predstaviti, samovoljom balkanskog kasapina, nekolicine ludih generala, urote Amerikanaca, ili je posrijedi nešto sasvim drugo, nešto što je staro bar 150 godina, umotano u evropsku priču, ali jednako isto egzistira i funkcioniše danas kao i prije 100 godina. Vrijeme nakon Miloševića, takozvane Đinđićeve Srbije, se svjesno glorifikuje kao evropsko, kao vrijeme prekida sa velikosrpskom ideologijom, a što je posebno bitno, u regiji se krajnje nekritički kao takvo i prihvata. Uz uvažavanje svih okolnosti pod kojima je Zoran Đinđić vodio tu takozvanu novu Srbiju sa kompletnim nasljeđenim zločinačkim aparatom kao bremenom, opravdanim se postavlja pitanje da li je bio prinuđen ponovo u kabinet uvesti kao savjetnika Dobricu Ćosića. Da li je bio prinuđen prvi potpisati specijalne veze sa Republikom Srpskom kada to nije uradio ni Milošević? Ne, zapravo se radilo o identičnom programu. Program koji je kasnije preuzeo Slobodan Milošević nastao upravo u tim opozicionim krugovima. Drugim rečima, da je taj program nastao u redovima književnika, pisaca, filozofa, intelektualaca, redovima crkve i u redovima onih koji će 90. godine osnovati opozicione stranke. Ja se sećam tekstova 89. godine, to vrlo ljudi zaboravljaju, Zorana Đinđića u književnoj reči koje je glasilo Francuske 7, u kome on govori o Miloševiću kao Napoleonu na belom konju koji će srušiti feudalne krugove samoupravnog socijalizma po Jugoslaviji i doneti demokratiju. Mislim, tad je meni bilo jasno da praktično nije bilo nikoga važnoga tada na intelektualnoj sceni ko je pružio bilo kakav otpor toj percepciji. Prema tome, to je problem. Dakle, i opozicija i vlast bila je na istom programu. I kada je pala Miloševićeva vlast,
Program je ostao tu. Po mnogim istraživačima, do revolucije zapravo 5. oktobra 2000. nikada nije ni došlo. Tu revoluciju mnogi zovu vrlo jednostavnim pučem da bi sačuvali program. Jer ono čega smo mi svedoci poslednjih 10 godina jeste činjenica da niko nije sa stanovišta vlasti stvarno doveo u pitanje program koji je Srbiju odveo rat. I to pitanje nije postavio ni Zoran Đinđić. Zato što bi to javnost, srpsko društvo, vrlo teško progutalo. Kad znamo kako je očišćena ta Republika Srpska, kako je ona postala srpska. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje. Njegovo izlaganje, njegov način izlaganja, njegove poruke, možda na najbolji način objašnjavaju zašto mi i možda nećemo više da ostanemo u Jugoslaviji. To večeras govorim ovdje. I još nešto. Njegov način, njegove poruke možda objašnjavaju zašto i drugi neće da ostanu u Jugoslaviji. Takvu Jugoslaviju kakvu hoće gospodin Karadžić više niko neće. Neće više niko možda osim srpskog naroda. Takvu Jugoslaviju su u očima jugoslovenskih naroda, Slovenaca, Hrvata, Makedonaca, Albanaca, Mađara, muslimana, jednostavno omrzli u očima Evrope i svijeta. Takvi načini kako to Karadžić radi. Međutim, jer Karadžić je samo izraz jednog načina mišljenja, jednog pristupa, mi smo se sve nadali i nadamo se i dalje da će proraditi, da se naša nada, da će srpski narod doći do svoje demokratske tradicije, da će srpski narod otkriti one zalihe demokratske tradicije koje imaju, koje ga odlikuju, po kome je bio poznat u svijetu. Ovo što se radi danas, ovo ne služi na čast srpskog narodu. Ovaj način istupanja, ove prijetnje koje se iskazuju. Muslimanski narod neće nestati. To ja poručujem gospodinu Karadžiću. I ta moralna nakaza, ja mislim, postoji i dalje. Zbog te nelagode koju svi osjećaju, jer svi shvataju što se dogodilo. Svi shvataju da je to zatrpano, da je to premazano belom bojom, a da ispod toga ništa nije rešeno, ni kažnjeno, ni pozvano na odgovornost. Boris Tadić vlada po rezultatima ispitivanja javnog mnjenja. I to je doživljeno kao jedan poklon koji smo mi iznenada dobili i koji nama melem na ranu da ipak sve te ratove nismo izgubili. Ipak poraz nije potpuni. I samo postojanje te Republike Srpske za Srbiju je krajnje štetno i krajnje, kako kažem, jedna činjenica koja onemogućava da se krene dalje. I bez obzira na sve, ni za koga osim nekolicine nacionalnih marginalaca srpskog društva, Republika Srpska nije moralna nakaza. Što više, bez imalo katarzičnosti i kolektivne moralne odgovornosti što u njoj danas živi manje od 3% prijeratnog broja Bošnjaka i Hrvata, uz želje za dug život slavi joj se rođendan. Uz najviši državni vrh Srbije, naravno prvi red crkvenih zvaničnika i kako drugačije nego uz prisustvo nosioca srpske krune Aleksandra Karađorđevića. Republika Srpska ostala je jedini uspio politički projekt Srbije u zadnjih 150 godina. Velika krnja Srbija.